reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese mbahaye ikaze makuru yacu yo muri iki gitondo turi kuwa kabiri tariki 27 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Reka nizere ko mwagize ijoro ryiza, nizere kandi ko amukomeje no kugira igitondo cyiza. Impaka rero zabaye nyinshi kubivugwa ku rupfu rwa Joseph Kabila. Ese ibi nukuri cyangwa se ukuri? Ndaza guca impaka hano muri studio za Ibendera TV. Ndaza kandi kugaruka ku mirwano yongeye kubura ku Ndondo ani muri Kivu y'Amajyepfo, ikaba n'ubundi yongeye kubyutsa impungenge z'umutekano muke ku baturage batuye mu misozi ya Murenge. Turaza kurebera hamwe uko ibi nabyo byifashe muri aya makuru. Kandi uraza kunyemerera nkujyane mu mujyi wa Uvira, ubwire ko muri uyu mujyi wa Uvira hongeye kuba imirwano, hongeye kumvikana amasasu menshi cyane muri iri joro arikeye. Ibi nabyo turaza kurebera hamwe uko byifashe. Turaza kugaruka ku itangazo rikomeye y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara ku mugoroba watambutse. Ni itangazo rivuga yuko barwanyi b'intare za Sarambwe batazava mu mujyi wa Bukavu na Goma. Turaza kuyinjiramo ku buryo burambuye. Ni itangazo ryashyizweho umukono na Bwana Lawrence Kanyuka uvugira Alliance Fleuve Congo M23 muri teritwari ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Abantu bagera kuri 2 bishwe n'igitero cyagabwe n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro. Ni mu kahe gace aka gace byaberemo? Ndaza kukakubwira neza muri aya makuru. Birumvikana turaza no kugenda tunyura hirya no hino turebere hamwe uko situation y'urugamba imeze. Hanyuma abantu mwese mudukurikiye nongeye kubaha ikaze hano muri aya makuru yo muri uru rukerera. Akanyima niba bamaze kugera hano nyemerere unkorere like, unkorere kandi subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV. Twebwe dufite umuco w'uko tukigera hano duhita duterekaho like, hanyuma like zikazamuka, bityo ibi nabyo bidufasha kugira ngo aya makuru agere ku bantu benshi kandi byihutirwa. Niba rero wamaze kugera hano nyemerere unkorere like, uraza kuba ugize neza. Reka nta gutinda no gutwara umwanya, ibintu tubigenze gutya ubone mu kanya gato cyane ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Alright, reka nongere mbahe ikaze rero mwese mudukurikiye makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Nizere ko mumeze neza. Reka tudatinze twanzike n'aya makuru. Hanyuma like zanyu nago zirimo kuzamuka, munkorere like, subscribe zanyu nazo kubashyashya cyangwa se wowe utari warakoze subscribe ku Ibendera TV. Uyu ni wo mwanya mwiza wo kugira ngo n'ubundi tubone like nyinshi, tubone subscribe nyinshi, biraza kuba ari sawa cyane. Niba abigushobokeye ushobora gusangiza aya makuru inshuti n'abavandimwe bawe batandukanye, bityo amakuru akagera kuri bose. Impaka rero zabaye nyinshi, ni bivugwa ku rupfu rwa Bwana Joseph Kabila Kabange. Bamwe bakavuga yuko ngo yapfuye, abandi bakavuga ibindi, ndetse hari nabo numvishe bihanukira bagashyira facts hanze bakavuga ngo uyu mugabo yaguye hitwa Karundu, abandi bakavuga ngo uyu mugabo yaguye muri Kenya, ndetse ngo muri Afurika y'Epfo hamaze gutangizwa ikiriyo. Ariko ndagira ngo ntangaze aya makuru ni ibinyoma, byuzuye ibinyoma. Kugeza ubu ngubu amakuru aravuga ko nta gihamya ihari ifatika yemeza ko Bwana Joseph Kabila wigeze kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba yitabye Imana. Mu minsi ya vuba nibwo atekereza ari no ku munsi w'ejo nibwo abenshi batangiye gutangaza amakuru yuko uyu yaba yitabye Imana.
twagerageje gukurikirana aya makuru, tugerageza gushakisha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zizewe, apana izo arizo zose, ko imbuga nkoranyambaga nagiye mbibonaho ni zitandukanye, ariko izizewe ntabyo nagerageje kubona. Nagerageje kuvugana n'abantu bikunda cyangwa se bishoboka ko bashobora kumenya amakuru ya Bwana Joseph Kabila umunota ku munota, isaha ku isaha, ndetse aba bose bambwiye yuko ibi ari ibinyoma. Niyo mpamvu rero nanjye mu gitondo cy'uyu munsi nicaye muri studio za Ibendera TV, mboneyeho umwanya wo kubatangariza ko ibi ari ibihuha ya makuru, kugezana n'ubu ntago yizewe. Hanyuma rero namwe mu bifate gutyo, ubundi ibindi dutegereze. Kugeza ubu ngubu reka ibi duhite tunabivaho, duhite twerekeza mu yandi makuru, twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikomeye cyane yongeye kuramukira hitwa ku Ndondo, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Impungenge rero zabaye nyinshi ku mutekano w'abaturage baherereye muri iyi misozi y'Umurenge. Amakuru aturuka muri aka gace ka Ndondo muri grupoma ya Bijombo, ni muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, aravuga ko habaye imirwano yikomeye yahuje ingabo za leta ya Kongo n'imitwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 ndetse na twirwanaho. Ibi bikaba byongeye gushyira aka karere mu mwijima w'umutekano muke umaze igihe kinini muri ibi bice. Nkuko aya makuru abigaragaza, ni imirwano n'ubundi ngo yabaye mu bice bitandukanye bya Indondo, ndetse iyi mirwano ngo ikaba yakoreshejwemo cyangwa se yumvikanyemo intwaro ziremereye zoroheje. N'imirwano kandi yabereye cyane cyane mu gace ka Kajoka, ni mu birometero bike uvuye akitwa Murambya, ahazwi cyane ko hatuwe n'abaturage mu bwoko bw'Abanyamurenge. Imirwano ivugwa ahangaha yahuje ku ruhande rwa leta ya Kongo ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo z'u Burundi, bakaba bongeye guhangana n'ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa rigizwe na Alliance Fleuve Congo 23 ndetse na twirwaneho. Amakuru ava mu baturage n'ahandi hatandukanye aravuga ko ibyabereye muri aka gace uruhande rwa leta ya Kongo rwatangije ibi bitero, ariko rukaba n'ubundi ngo ari narwo rwaje gushyira iherezo n'ubundi ku masasu yaraswaga. Amakuru akavuga yuko bagabye ibitero bakoresheje ibisasu ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe na twirwanaho. Gusa bivugwa ko iyi mirwano yaje n'ubundi kugenda igabanya imbaraga nyuma y'uko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bivugwa yuko ngo baje kubona basumbirijwe, hanyuma rero bagasubira inyuma. Ni nyuma yo guhura n'imbogamizi zikomeye n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakabutsaho igitutu hakoreshejwe intwaro ziremereye, bikaza kurangira rero abasubiye inyuma. Nubwo byari byitezwe ko iyi mirwano ishobora kugabanuka, amakuru aravuga ko n'ubundi mu gitondo imirwano yongeye kubura, bikavugwa ko ruhande rwa leta ya Kongo rwongeye kugaba ibitero ku abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abaturage bakavuga ko n'ubundi ahangaha hongeye kuramuka urusaku ruremereye rw'amasasu menshi n'intwaro ziremereye rwumvikanye mu bice birimo Kajoka, Mitamba, Murambya, Mugeti ndetse n'ahandi hafi ahangaha. Ibi bikaba byongeye guteza ubwoba bukomeye mu baturage benshi akaba bahunze, ni mu gihe abandi bagumye bihishe kubera impungenge z'uko imirwano ishobora gukomeza no gukomera. Iyi mirwano ibaye mu gihe umujyi wa Uvira kuri ubu ugenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe bahivanye. Ni tariki ya 17 Mutarama muri uyu mwaka nibwo officiellement cyase mu buryo bwemewe abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuye aha muri uyu mujyi wa Uvira.
ibi rero bikaba bikomeje guteza umutekano mukeya ku baturage baherereye ahangaha aho kuva Alliance Fleuve Congo 23 yava muri uyu mujyi wa Uvira, yaba uyu mujyi yaba uduce twinshi tuwukikije kugeza ubu ngubu n'ubundi turarangwamo umutekano mukeya. Ngibyo rero aka gace agaherereye muri Uvira ni agace rero n'ubundi abarwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kugabamo ibitero bikomeye cyane kugeza ubu ibintu bikaba rero bikomeje kuzamba ku ruhande rw'abaturage bijyanye n'uko umutekano wabo ukomeje kuba mubi cyane. Tukiraha muri uyu mujyi wa Uvira, reka tugaruke ku masasu yongeye kumvikana menshi muri iri joro ryakeye. Mu ijoro ryo kuri uyu munsi tariki 27 Mutarama muri uyu mwaka, abaturage bo mu mujyi wa Uvira batangarije Ibendera TV ko baramukiye mu masasu menshi, akaba ari amasasu yumvikanye mu bice bitandukanye by'uyu mujyi bitewe cyase biturutse ku mirwano ikomeje kuba hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kugaba ibitero mu baturage. Abaturage bo muri quartier yitwa Murakoze na Katara, aha niho haramukiye imirwano ikomeye cyane, aho n'ubundi Wazalendo zongeye kurasa mu baturage inyuma yuko aha ngo bagiye gusahura, hanyuma ariko bamwe mu baturage bakaza gutabaza rero bagatabaza abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo, bikaza kurangira rero n'ubundi ubwo bazaga gutabara abaturage baje gutangira kuraswaho n'abarwanyi ba Wazalendo, bityo rero baza guhangana. Amakuru aravuga yuko n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo bongeye guhangana n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi ngo bikaba byaturutse ku kuba ubwo Wazalendo ngo zabonaga abasirikare n'ubundi ngo bikanze ko ari abarwanyi b'intare za Sarambwe, hanyuma rero biza gutangira nabo batangiye kurasa, abarwanyi ba FARDC nabo abatangira kurasana, gutyo impande zombi zirwanya umuntu umwe, zirwanirirana, birangira rero zongeye gutana mu mitwe ubwazo. Amakuru aravuga ko Wazalendo zigera kuri 5 tayari zahasize ubuzima, bikavuga ko n'abarwanyi bo ku ruhande rwa FARDC nabo bahatakarije ubuzima ari benshi, nubwo kugeza ubu imibare itigeze itangazwa ngo ishyirwe ku mugaragaro. Reka tugaruke ku itangazo rya Alliance Fleuve Congo 23, ni itangazo ryashyizwe ahagaragara ku munsi w'ejo, aho Alliance Fleuve Congo 23 itangaza ko idateganya kuva na rimwe mu duce twose yafashe, utu duce twose yavanye mu maboko ya leta ya Kongo, aho ivuga ko itazaturekura niri na rimwe. Bakavuga rero ko impamvu mukuru yo kutazava muri utu duce ariko ngo kuva bahagera hari amahoro arambye kugeza ubu. Abaturage bo muri utu duce ngo barakora imirimo yabo amasaha yose, serivisi rusange nk'amashuri ngo zasubiye ku murongo, ubukungu ngo bwifashe neza cyane cyane ubuhinzi n'ibindi bikorwa birimo n'ubucuruzi. Ibi rero bigatuma n'ubundi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe badateze kuva muri bice bambuye abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Alliance Fleuve Congo 23 binyuze mu muvugizi wabo Lawrence Kanyuka bavuga ko imibereho y'abaturage yarushijeho kuba myiza ugereranije nuko byari bimeze mbere y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 batari bagera muri ibi bice. Aba rero bavuga yuko ngo ibikorwa byongeye kugenda neza, abaturage bakabona amazi meza n'amashanyarazi, bakabona imibereho myiza n'imibereho rusange, hanyuma kandi ubu ngo bakaba bivuza neza bakavurwa neza bitandukanye, nuko ngo byakoze ibi bice bikigenzurwa n'uruhande rwa leta ya Kongo.
Ibi bikimara kuba cyangwa se iri tangazo rikimara gushyirwa ahagaragara rero, Alliance Fleuve Congo M23 iravuga ko ishinza leta ya Kinshasa gushaka guhungabanya amahoro yo muri bice abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye. Uyu mutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 uravuga ko utazemerera umuntu uwo ari we wese harimo n'ubutegetsi bwa Kinshasa guhungabanya amahoro n'umutekano mu bice abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bagenzura. Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko yiyemeje kurinda abasivile aho bavuka hose, naho bavuga ko abatotezwa cyangwa bagererwa nabi na leta ya Kinshasa hose. Aha rero Alliance Fleuve Congo M23 ikavuga ko aho izatabazwa n'abaturage bari kugirirwa nabi, bari guhohoterwa, bari guhutazwa hose, nta shiti ko izatabara yihuse. Abarwanyi b'intare za Sarambwe barashinja FARDC gutangaza ibinyoma, desinformation. Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko communique cyangwa se amatangazo ya FARDC akenshi akunda kurangwa n'ibinyoma, ni mu murongo ngo wo gukwirakwiza amakuru atariyo, bagamije guhisha no gutsindwa mu bya gisirikare, politike ndetse n'ubutabazi. Ku bijyanye n'umujyi wa Uvira, Alliance Fleuve Congo M23 ivuga ko yavuye mu mujyi wa Uvira tariki 17 Mutarama muri uyu mwaka ku bushake no ku manywa y'ihangu. Ibi ngo byakozwe mu ruhame, abaturage n'itangazamakuru bahari kandi babireba, bikanyuzwa imbona nkubone kuri internet, bityo isi yose ikabyibonera. Ivuga ko ibikorwa remezo bitangiritse kandi ikavuga yuko ubwo yavaga muri uyu mujyi wa Uvira ngo nta kibazo cyari gihari kubera yuko na internet ngo yari hari. Bagashinja rero leta ya Kongo guhombya no guhonyora uburenganzira bwa muntu kubera yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bakimara kuva muri uyu mujyi wa Uvira, leta ya Kongo yahise yahagarika internet. Alliance Fleuve Congo M23 ikavuga ko mbere internet yakoraga neza, ubu leta ya Kinshasa rero ikaba yarayihagaritse ku bushake, bagamije guhisha akajagari, imvururu, amagambo y'urwango, ubwicanyi n'ibitero by'indege n'ibisasu bigabwa mu baturage. Ibyo bikaba byaratumye abantu bapfa benshi, abandi bagahunga ku ngufu. Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 baraburira amahanga ko Alliance Fleuve Congo M23 itazakomeza kwihanganira no guceceka mu gihe abanyekongo bakomeje kwicwa urw'agashinyaguro. Hanyuma Alliance Fleuve Congo M23 igasaba amahanga guhaguruka bakamagana ibikorwa na leta ya Kinshasa. Alliance Fleuve Congo M23 igasoza ivuga ko itungurwa nuko Kinshasa yishimira kwinjira muri Uvira, ariko kandi ikinjiramo igamije kwica abaturage, aho kwinjiramo igamije kubarinda. Reka twerekeze muri teritwari ya Walikale, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 26 Mutarama muri uyu mwaka, abantu bagera kuri 2 barishwe baraguye mu gace ka Kateku, ni mu mudugudu uri muri lokalite ya Iremya, ni muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace aravuga ko abarwanyi bitwaje intwaro binjiye mu ngo z'aba bantu hafi saa 6 z'ijoro bakabica. Amakuru akavuga yuko ngo aba bashobora kuba ari wazarendo, ubundi izinjiye mu ngo mu rugo rw'abaturage bagatangira kubica babaziza yuko abaturage ngo bari barayobotse amabwiriza n'amahame y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Kugeza ubu cyakora
ntibiremezwa neza niba koko ari abarwanyi ba Wazalendo cyangwa se niba ari abaturage abagenzi baba ngaba bageze gutya bakaza bakabirenza. Gusa Alliance Fleuve Congo 23 itangaza yuko ibi bitazakomeza kwihanganirwa, ndetse ikabivuga yuko yashyizeho ingamba ziremereye zo gucunga umutekano mu buryo bukomeye, ariko igasaba n'abaturage kujya batanga amakuru y'aho bakeka ko hashobora kuba hari Wazalendo cyangwa se aho bakeka yuko ashobora kuba hihishe izi Wazalendo. Alliance Fleuve Congo 23 ikavuga yuko n'ubundi mu gihe bazakomeza guhishira izi Wazalendo, n'ubundi aribo zizahindukira zikaza kwica nkuko n'ubundi zabikoze ahangaha. Reka rero nkubwire ko tuganye ku musozo w'aya makuru, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Like zanyu nanone ndongera kubibutsa guterekaho like zanyu hano ku Ibendera TV. Ndongera nanone kubasaba niba uri umuntu mushyashya ugeze hano ku Ibendera TV, twemerere tugushimire ko wadusuye, ariko tunagusabe ko wasigaye udukoreye subscribe, uraza kuba ugize neza. Nubikora ukemeza no kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ubutaha amakuru natwe tuzajya tuyakugezaho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Uribaza ngo ibi bigenda gute? Uribaza ngo ibi bikorwa gute? Nyemerera ukore subscribe, ukore no kuri ako kantu k'inzogera, ibindi mu kanya gato cyane uraza kubibona. Hanyuma reka ambashimire rero, mbabwire ko tuganye ku musozo. Mwese aho muri na gahunda murimo n'ibikorwa murimo, komeze kugira umunsi mwiza. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza. Mwese bye, ciao ciao.